Ka seng samla Catholic jong ke yamus yang kimus yang CMC kala penlong ya ke First Food Fest kom musical evening menta ke sengi sejain ke arpotorik jong une benai nailar araja arpoar hang ne Hussein Mary Magzarelo Girls Higher Secondary School Jawai. Ya kene ke sengi la sedang nengkong da ke jingelang ke belengkot ha ke por khat beje menstep harengkat ke jingedon lang jong ki para bangai na kene ke CMC ban na ki wei ke CMC kumju ban play perda ya kene ke program par ha kene ke jingelang iba Nathan Ribok Biam iba long ru i president jong ke Gentia Student Movement ila long kum i kongsan ba iba Ferdinand Suchiang iba long ru i founder ba di head coach jong ke Ferdi School of Martial Arts Shillong ila long kum i sembot kongsan. Hakane ke jingelang le yo ya ke jingkran ba phe na i kongsan i sembot kongsan ya advisor bat kiwei di. La play ya kene ke food fest da ke jingot ya ribbon da i kongsan bat penbot pat sa ke jingrawai ke jingshot bat kiwei. Hakane ke jok ke sengi ha ke por janmit la penlong pat saya ke closing ceremony ha ke ba iba moonlight parade ila long kum i kongsan ba i Dr. Lamare kum i sembot kongsan. Haden jong kane pat la penbot sa ke jingrawai jingtem na ke kunhon ba pher ki ba ka seng kala khot sngo ba na ke benta ban pensyong shit ha kane ke sengi. Haga kertenguk ba berokun badam sim bakut amen. Ci hajar ngui eme beli trai kenran nak benta kene ke step ke pamela ai hingi. Isang ngui eme si kadai nak benta ki jingker ku kerdo ki pamela the se halor jengi iwe pa iwe. Dei da ka jing baha ka jing sbun jome bangilala penyadon ringkat lem hakane kapor bad hakane kejaka. Kublai sibun ya ka jing baha bad ya ka jing sbun ka bakrau jome ka bamela ai hingi iwe pa iwe. Kamtam nak benta ka puit ka bor ka bamela ai hakikun samla jungi. Kibala mut lamang kibala pelan nak benta ka kam ban penroy ya ka society lane ya ka balang Catholic jungi. Ai ba ka ke ba maki gilapan kre kan long nak benta ka jing baha bat kan nam bat ka borom kan long ka jungi. Yakine baro Presiden yang ke JSM siap hai ke jing thapti. Guest of honor yang Umar Ferdinand Suchiang, woman le head coach yang ke Ferdi School of Martial Arts ke BM Hapok Shillong, manu le unong le ki sport ubutbit bah. Kadang lai ke jing pendeng sentu ke yang khut yo presiden yang ke sen usamla bor yo yi ke welcome speech. Hadir naitew yo item ni. Yang sampai le, jadi guest of honor yang Ma Ferdinand Suchiang, yo icama ne negofon ma, dah keluar lang dari pi dah ma yang sampai pi cakap ni food fest yang sampai le, jadi sister yang penar ngun Saint Mary Magzarelo, jadi advisor yang ke Paris, jadi advisor yang ro arngut, jadi chairman sekretari yang ke CMC yang lagi rang bak belang bay belang yang ke CMC yang ya pi giman bay giman pa yang ke CMC yang ya pi le ki santli ki CMC so tli ki CMC nyau tli belang chenam di chairman sekretari yang so tli ki CMC wa kam jo nyau tli belang chenam pejang sao pha le ya pi ki pra khan ro ro ki UM ni pejang sao pha kulum mi pi waro bodang amom melinya tehni pop yang sampai ke lumpi urok kublai cibun cijar ngau. Them, you, and
kublai pi sibun di samla ber cena jangai pi company galuti te kublai le ka logo ban kam ka chairperson bo pelai ya kenika function de si hai ni ma son lo kublai gerpang yo chief guest yang han pia do persayu ong na ma na than bi am na mo dem ne te yo guest of honor ma Ferdinand Susiang te kublai gerpang yo ngamul memang pedar pia ngamul uklam lu mulai pedar hap klaban tat bahasa te kublai sibol pedar dawan bi kublai le ya ka sister wa gawi ni wa am cherup khtir jat samla sister yung tu sa pala gai ko sister palatias kam ju tak sister sidin renti perti pile trai ku biang mo sister te yiki changora ni ahmad bad kam ju la yiki tu ku blai ko por ko kardar ko yang ki ha ko wo yi pi wan yo pen changchit yo emen sini sam lai bajin ku blai kerpang ye pi waro ki wa em ne keski hini yo man ka ni keski ko job ko wa sei kublai pi waro den gen mo tret ne te ha akat was nya to cho di kam ki Catholic dengan kam kat dua isar yang ki wa upun yo ki yo buat ki yo nong da yang ki wo cher kai do neki apostol waro wada ki we he yang ipia de bo ki wo to wo chlur tekan tua ini yang ki samlau ro cenderung kan thai yo buat ki ya ke jing im yang o ap kat wa tip cho o utho hai ni Paulus tok nang tho Bible wo pra thao cho phang u Jesu we start phao haskur kut ki o usong na to u khon mahajan lai skuru ki skur ki was start ki wa kamu noa ki wa bon paisa ki wa bahado ki kan sai do hai jing long khna yang o lao mo Dios I kam ki Kristen tip iyo Jesu o wan hete ntip o Jesu jo ile perchao nei bha wam tibu o nei bha o layu hakan niam ki yong ki ko wam tip yo Jesu Andrai ublai di yo o wato ubru waspun ubru wasnyawrit karkam te pen yo iki dakishin wato yo bodu yo Jesu Andrai lekat tele o dang hyper man khnro purao de lor blau de te skur ki wastat ki skur ki wakan sai tam hakari yong o hai ti por kam tele o dang snya bo ui ti snya wa kwa u wan chou Jesu kat wa kam te kwa ba uman ha ko wi ki e chemu wa ki bru ki yang Jesu hai te dang u klau mot Andrai kat tele mpu emu ya o ya katega nong rim nei bha wada berkat uriu ya kate Blejibon da yo ma Ferdinand Suciang dang tut da bina Marian kata da poi ini Blejibon ya kajing pediang yang me wan chagani ka food fest yang gani ki kon krok yang kanika yang musiang CM yang musiang kim yang CMC Blejibon kerpang ya ka nyari lili ko advisor yang ki kon krok yang kawa dem berbor cerup cilang wi kan kero kelur yang i nangong gai wa mem chai ba ko andai dem ko cerup cilang wi hagan ke pon ikliman lesh bon sister yang i sister pro sister Telenda sister Elfrida kiba na don lang rengkan ban ngi lesh bon ke jinglan rengkan chompi bat ngi ya ki man bei ki man pa ki ma advisor yang parish lady youth animator yang parish sister Palatias rangkat upi kiman bay kiman pai kon kro klo dorok QM hagan ikapon ikliman
keblai kerpang lai hybrid waman nong kenika sound haka wadas nyau bahai kenika sengi dapat dijing nyau kemen ni wakro yo yem lang opi cirup cilang opi ki kon kro kelot yang ka sing samla CMC yang musiang kemusniang lalu gini sengi kedem dari kelami daya percang ya bu jingmut dan ya pecat jingmut hajing itu wakan iga food fest yang pi kerkam gajing senya yang kini to kesit jam gua kru yang pi kam tam pi ki kon kru kelot hapo gajing pet jing yo yang ibor lamari manu presiden yang kesin samla CMC yang siang kimusniang nei por si por wan changa padar ka monilei ulai sakaman ang klem peplai kini to kawi ni kilat keluti hakawa kencau kendiam mi uyoi nei benta ka yarong yong ka yorong kiwi em lang hai ni tân lei wan go bahatam nei benta ulai kam ju le ton pen wan chui kini kentin le se dewa ngo tân lei go bahatam wan go bahatam nei benta ka CMC nei benta ki kon kro kolot kyongi nei te daw kerpa ni piwro oi chim khia pi nalor ki jing pen kre nga trai chim khia pi le kamu senya ini no advisor yang ini open lut pile ye wada depan kre pi karo ye la pi kenang wa kenika food fest uman ko jom kenika food fest le uman ko yo nong hau pen mani kam kini kijat food fest ing sket em ki jing tmu o kuai pen yo nong tani te daw senya ba pi ki wan he ni ro nga jing sket tu ong existar pilai bam jai jing sket nga mem de nga jan tip o jar jan kut ko mah Rajan kut ketika opening ceremony, Henry, wah ini dah biar nang yo cikentin Argentin ni pecat opi. Dan itu dah ton yang lei, iwan bahatam, nei bentau belai, hai pertujung belai, nei benta ke CMC, hai pertu ke CMC, kam jola nei benta ki kon kro kolot, yong ke CMC kam tam, QM kam ye ke jing rap yong i, TPP ke jing lu jing sep to ko ki, kat kam ke jing senya yang mulung malah hawa aneh. Belum malah dunai benta kan ke stage le boy jar dunai benta gini ki stall le belum malah boy jar arpa wajar tam ye go man ke jing do jing set nai benta ke sound belum malah arpa wajar tam dan belum ngat price yang thui untuk do gini ki mi boy ini ke program ko food fest hagawa tholat ki gamon u penmi fon nang benta ke jing MK ki yong ki apo yong ke CMC wat apo ka balang ile woro ko bi dan kalian nga Memi won kiteni wo ngo Henry EYP ki kon konro ka kerku kerdo wa kani ka kam go yong pi yo man go job ne bhakat kam ka jing tip hi yong hi na po ki CMC hi woro le to kani ka sen jam ko wan kong wa live hi ya kani gluti TV obor ki jing go champi hagani ki jing la luti bun teli ki meeting dapan man bi hagawa kamon upan man ya gani ke program upan man ya gani ke sengi go job na benta wone te ka sa ka nam go bolom ha ka jing im ge yong pi kam ki kon konro dengar leng ne kaliang yong na kaliang yong ka CMC horo ko bi nadu ki isi member bagi pat runga ji yong ka CMC horo ko bi ye pi ka kurku go do wa gani ka program yong pi yo man go job yo man gale ko sa kan mo ha ka jing im ge yong pi do iteran hin ge liang ngam penjerong dia ko blai sibon senyar neu padar le de klam yigi poin to gi kro naga advisor le kaman bai yu poin yo klam tan ko rasnya o we hab au mun ci set gitu mo klam siam em kam le janu klam tengau klam mas kecak don hi wa introduce de ngam chwang em po gi sein samla Francis advisor orang pichrup kena lang mah itu kopor lagi kani ke lokal sing samla lokal cuai debun lai ki cha chnong lai senyelap dan ni ki convention sabar tengah kentui pi ini pilek man pi chong man pi ki cirhem kita ki samla go kit kelengkor yang kebalang kam jolek kam tam gajinya to kemesim oblai kawan sao men o gasnya slow up nega go pelai gini ke program onggo dari kelom presiden dari sang menteri ngawan senyau ni kalian masih pun presiden Shalong M Hayung ngar sang menteri semua wan ini kata ngar sang menteri semua ong
Kual CMC ya musiang kimusnyang mah ke CMC yang i ong nakabalang Katolik ngaruh emah ke pok balang yang pok kasih yang pi marsin funu ngarasnya ada menteri tanglah ni tiar ngarasnya teman mereka kamhuyung mah maybe snya no way on ba ngari imo dang kian ikai ke bayu pai nga dang kian wo ima artikel ti wo ima kabalang dihikai dang kian usasuk ba tek beli cibun ya kajing ci kentian giong pi te nengkong dewa burom nengkong sangu yo tri kenrat unong bu nong thau wadi i kemet ko phat ko cha ko kia uyi pendep ya kini ke program uyi emlang uyi embentalang agani ke program giong pi badi burom le i padar badi gas avanar ya pi gas special invitees badi pi woro QM saudong saukun yang kini ke area ini. Teka mo pentimit ilade ngato manu nathan ribok mi biam pertuyonga ichnong yonga to nasapai. Teman nale kamu presiden yang ke Jaintia Student Movement JSM Western Region kumut yang ke West Jaintia. Nga hakajing lain luti yang kamu presiden nadu manu kamu presiden debun bah kuanga kamtam hakabalang Katolik kujuk kut bah yang uman kamu chief guest wuju khutbah wa mentalang kabalang Katolik ko nga nadu ngalayo kumyi di ulakha kumyi di unyao udah ju mentalang uki handrai wat langam to kamu balang Katolik handrai nga emah kawitawan kabalang handrai ju yu atau kabalang Katolik man go gawi di kabalang ko ju yi penlai berhenti ya genu-genu ko program ju sausuk bawa mentalang lene ju punsin ngagi lok yang ngagi perlok yang ngaptan duki perlok yang ngagi wa nakabalang Katolik baik manipor ju ya ingat jingi sanyoki ngaptan hakabalang yang ngap di bulan sin yang kasih sama sisi yang siap kisahnya di orang udah sosok yang ketika dan ketika ini iwa ketika jumpa yang di fokus mana orang mana ucap yang ketika program yang di iulan guru di cai enam di ketika besar wah yang ini bibi dan mana iwa ketika semua yang ini yang ketika fokus di mana orang cipul di pelai hewan-hewan yang itu ya kemet kebekoi bekia bangi lala mandan hang ni menta gestem ngi gikon samla ke CMC ya musiang ki musiang ngi ai kuble ya piba ro ngi ai kuble ya chief guest badai guest of honor jongi badan buram bapil pelait ya kepor bekodor jongpi ha kene kesi bekerpang jongi ngai kuble ya Father Lawrence Paswen I belong ro spiritual youth director jengi superior badia sister bero jong convent Saint Mary Maxlo bapi le dan lang bat kumjo bapi la ayengi ya kene keceka ban belong ya kene ke program ngai kuble ya ki advisor badi ki inviters baro bapi la dan lang bat ngi ha kene kesngi ngai kuble ya ki secretary chairman nagi santri ki CMC ban nagi nyo utali ki balang shnong bapi la dan rengkat bat ngi ha kene por ngai kuble ya pi ki bait ba bat ki kon kristan ba ro jong ka paris chuai bat kumjo ya ki nong rap bat ki nong tre lang jong ka CMC jongi nado ki long kwa long kemi bat ki kon samla ông nói
Ada pizza. Ada pizza biar. Oh, is there? Amin deh, awak nak peluk tentang yang tentang. Chandru tidak? Ini nama Yobang mana? Jadi Yobang cakap kita Yobang yang sana. Ini kalau pesan. Hei, pokok na. Yobang ada turun. Kepen sikit, Haidar lepa bengkar ni sikit. Jar gemetan ye pijet kiman gitar ini pasal. Do Haidar lepa bengkar ni sikit. Tiket yang berang menekan bejan leti sekejap dan ING ale satu tiket yang kepen sikit. Ini tiket. Let us thank. Hello. Kiwan ki ukwa udo not donation na kebentar ni food fest yang is yang ha. Beli ke bol de chuan hab kono. Sade kuis luar palsen datang. Nonu uma Ferdinand. Oke. Oh, Pia. Miskila ya mak dia ni. Ini mai tu rabon jom. Serupi. Lembar upam atau lembar sekal. Ini por. Dan engkau ukuri Felicity ya
Chief guest yang i Waar ya ikong guest of honor yang i Dr. Lamare. Open dan sentuh langi yang sembut yang sir yang i teto marum wa em lang heni por wi. Kam chu le yang ma MB with em lang wi. Hai wan i por. Bangun lain periat. Kong Lili marum ma MB rok ke em ini kamtam. Ki pa yang ke CMC yang i kenro kelot yang ke CMC yang i. Dapat disau kemen wadi pingan galat em lang cirup upi kamtam motok ini ke skor tak wujud lain skor nado kelas KG ado dak matric ini dia ku modul ni tok asli gua wan biang ini skor adien kat nu house nem nado unyau kat kende sepatnya pausan wadi mina ini skor dang ni wan yo wan ini tasau kemen no tau yo wi nya kemen pi dapat disau kemen yo kan kesan kro klo ak CMC yang i kan nang mi gesni nang lai chakaman nang ku rukam kerekan yang ki de yo wa de mi ki chakamat haki programs haki activities ke pair em ki talent go pair kamu ongu barichat to hi skiat wa to di uman pi u narun kamu ju dang pa dang krei ju ong i to ki chat road ju yo pinang sim dakar mende em mi ki chat road andre ki main actors to itu di chat road narun pi kadang krei ki post kian ong i ki chat road andre poi kita ke por ko wa myo di chat road hak man na iki chat berdi tapi la kam ju kat tu to ko por ko wa pi to mi chakamat Nempak kamu ongki youth, let us describe youth. What is youth? Youth, to ongki no more a child, not yet an adult. Jeng mut pim to di kena kian, hai jui por pim putok ke deman rang ba. To di kena kian di daun hak mi sekamat. Ini kisen samla kisen yo per AGP platform. Wa umi sekamat, yin sekamat kibru kelam. Ibau kenanya pi, yenya kemat baik bau kelam untuk wasuk MKM pi, UM ke platform, ki ongki kita ke platform ku jok pi kelam dan ni kini tok kam ongki first flight, mana dep ni tuan tada celur pi, tin dia pi kelam, dep ni tewan hijau poran le, MK kaman ki MKM cini rap pi ni pak pi boy pi kita ke stage man pi adulthood, tang man pi ki. Ikan load MKM sama jungi naga yang musiang kemusniang CMC tengaru mayang angni hara ka kerteng jong kipai lungai jong kani ka CMC yang musiang kemusniang ban priang burom ya pi ma munlai parian i Dr. Lamare isar rum khongna i ma MB i kong Lili batki rangba balang i jongi na kini CMC ki jongi kano kalong kaba snow sarong banyo i babaro kibadan hamni idan ya kawai katong kata katong kalong ba ngin kentil ya katalen jong kisamla jong kani ka bri uhinyo trap jongi ha kani ka dong kasnat juai ka jongi imamun ngai i Dr. Lamare imarom kidan la ka jong what ima embiru wala dang ila kamno ka kerta nrei kata ka mensimpat kadang samla ngidon bet kidon bet bat ngin ya idon bet baro na kabenta ban kentiu ya katalen jong kisamla jong kabalang jong kasnong katau bat jong kari bat kacai penriu kidon la ka jong kata ka jingno senyang takadaw kia don lang hangni krop siing sisem ban yarap ban penskam lene ban pensngan cucu yagi samla ki jongi kini ki samla ki jongi nga yaro yagi kadai ke program ke bahe tam na ke benta ke jongi bakin organize na ke benta ban showcase ya kata ka jingla ya kata ka talent ke jongi ni na kaliang ka CMC ha ba kilapan permission ila ong ya sakman
ngim kwa bangin ya ong bangin batai mangi ya kakam jongki ki kile daladi namar balai ni kumki balak ya kamakmat kumki longpa ki longkumi ni kwa bagi samla kem dai syu balong kita ki kena ki badang bot ki badang syu apek ya jing sedang jing krau nrei kala dai kapor bakin yeng ala ka jong ka kejan bakin pen iya ka sap ka phong kum ki nong yalam mdai syu ban sulong sa ki kita ki ba sya yalam kidon ki advisor kidon ki long kbe long pa kirang ba balang ki bay balang nrei ki samla ngas ngau tunat bahaka ni ka program kila lehi nadong sadong hoy kidan ka tuk ne teli ki pon waki apply gani ga tingi chame wi jibe sport ni ek play le gam jo yo president ko play ge ting ko play go korpang la ga guest of honor Dr. Damare jadi gentin share gentin rupa kamu ngong brilliant cenap kiwa gejing sneng jing kro siao lomba jing klam yoka siao dohun udah mau klam deh jan kini kena jan dohun paham teh korlin yang lain direkai ko ek play kong li gawin ni man bay ngoman ga advisor yong pi wemeni marum wanlang cerunga ma Richard Sim yong odi gentin yong o jan sao tho bu jan da klam yong juai le o ado klam yong gersi sao tho ba ek play gerpang yong win ki weng yong ma mb Wemlang ini cerui ke jenggublai ku kerpang ya gitu ginong chat kam jole yo Marquis Lemery we dene jing ruai ho chongete agate chuki lengut ne ngas nyaw kam we magwini ki podium yang ga American Got Talent Rengi bangainya tak apa senyau kam mai tip tau. Ba labi jing ruai senyau la dereng kadori. Wa kitai kinong ruai jari semngi. Ek breaker pangi gini ki member yang CMC wastat ki ukut ne gesngi. Tipine ida wastat ukudi ala ini. Oh TV daw start you could o chonga de chuki do punle nguri ete do du ke product yang Saint Mary's Maxerlo o chonga te apit ne surne ngas nyau loga Simon Cowen ke doktor nyau loga mga Amanda ni ko kong li man kam ko Sofia Recok radio sur ngasnya ilman lekam di judge. Ini tidak